Yes, omarebe wa Rubezi News Center ntongera kusima kandi abo kuba anoreba echo kuro cy'amana munonga no kugira ngo abasabwa no subscribinga, likinga o sharinga na wenda teko comment yawe nza kuba ntugireba kandi tongere kuganira banyeta ni Murod Salongo a program obhinje no burisa nakura rizoba twaza omari cyamuhunga kandi abana abantu bakongera kumanyiba munonga kabahinji bamajani mbona nakoreza ntenda kuba ntureba challenges naziha abwa kibasazera mu kugira ngo babase kubana bahinga amajani kandi na nobunde byo bakora bamo nacyo akubana letaga government abase kugira ko yabakora hano yanyeneho umuntu w'amana munonga nyazire ngo akweyanjure kandi twamara tubase kuba tutambura nawe arikongera kutusobora abukwatagine na amajani sebo amazina ga amazina ganje nabanyeta Prince Museveni Junior na products zindi. Okay. Ati muri cyamuhunga abwa kino tekateka ngumukasara mu muhingi bwana ngwiyo musare mu amajani. Amajani no reba nkuko ugareba. Ni product yatanikirwe kareba tatenkuritwe naba ishenkuru naba bamzeyi bitu akwaganaga government kandi aganaga abantu. Na products zindi kandi of course no reba itakanigenderwa kujira nka uko kumanya itakani yari ine fertility ya yekintu nicyo kikuba nkiseme kwa nkitibwaho konke yo mukoreba kwawe amajyano kubana ko mwasara mu kubana ko mwahingo muri cyamuhunga gine kikaba ya mbere munonga of course n'ikintu cyangwa munonga kigaya ya mbere abo kuba niyo ntasya yo muri cyamuhunga papa sere kujangu abantu yako basa kuyamba abatuze ba cyamuhunga na nemyanye ndijo egiherire no kubasa kongera kanyisa employment ya side y'abatuze na nihanga ryitu tubire twine propose yo kujangu at least yagamajana ga wabanu wanoza ganywa nkacyayi nigabane getaga kashukari kutwa kugeraho ka line kutwa stretching nka mubazugwe rw'amajane tukahinga mebwizo at least tukageraho ka factory ka shukari tubasa ku ikintu nkibasa kuzamusitara abyo nambiye cyeza umwe mugara ko narango mu n'amajani mwangira hone bwizo bakateka na factory ya shukari yakintu kitambura ko nonje mnongo ikintu kiba cyazaraye iyo mukoreba kwawe twaba turi muri cyamuhunga abantu bakora abantu ba dependingira nka amajani wasabwa barubanga hi umukoreba nka population ya cyamuhunga population ya cyamuhunga yona ne besinga amajani tinkwenda kugira ngo nibabasa kuba barabanga in fact the whole population is basing on tea okay mwene yonta ase yonka yo abo kuba ikibirabaye nibasarimba aho program ka brockingwa kandi abakubiyene abandi abakubiye abantu batimba feza license nayo brocked so nkibanki manyisa ngo population yona ne basing amajani na numwani so konko mwana bwo kiza kwagera mu burwara so na twago basing aho nkachi so that the Gumiza mukureba kandi amajingo geda chikezi naika town honyi no mukayembe aturukongera ganira program yo buhinje no burisa nyina ba boda nyenda batu base kuba ntureba na mnonga bonka akuni yahiba kudipendingira akuhinga majani bonka ba boda ino kuba rugobamo ningabo no basara usaza hanya nyino musiza w'amana mnonga nyanzera tumwakira tugambira amazina geye nuke na batuhereze entekateka iseba amazina ga mazina mbanyeta RSBT inzarwa yo mukayembe intasa yitu itwite ne ya boda konkate jiziremo okucyumbagera mu kikwatirine n'amazuta amajani nago hate everebi season ejo turafunire fatariza yo kuteka mu majani gitu mwe tugiziremo kucyumbagera amajani tegakera mwe hatiya mwe turiyo mu kunyigwa muri cyamuhungo mu turiyo kunyigwa rero boda yo mwe nicyo kiferire kimwe nutamaze utagasiringi umutwaro waza kwetorora je no yiha musiringi kenda
kandi nabwe nazo tukuzisyamuka ofuna hakamere mbwenu ntukora konkati tutasya nkahi umubyaro bitu mbwenu turukubi mbwenu twantusaba government etuyambe achikwatera ntasa yitu etukwatemu abo kwafatariza mbwenu yo depend njaba birebaza barga kwata kasara onka payday turugayo bachibambargayo tubafuniraho bokate nabo mbatambuze bigeri aho kwako kumusaba hatobera barasinjira kuma byo ne kumishatu takwasa kutemba boda nateka kutambuze bigere paka akagenda akahitamuza mwini tusiba tusose umusana gutere pichi omwana tuzuta turumutu twoma mwene turukubi mu government tuyambe mazima etukwate kwateremo. Okay. Yabare munonga kandi wogwejo niyo ntekatekaye ngo wa boda nane cyaro kusaba abo gama ngo hato muntu takayiciriza hakiri atambara byere tino haniyo ndizo musizamana munonga nyeze tumanya mazina gena hatugambere tarenje yibine wenko wa boda o majana mazina gawe se mazina ntrigawe Benjamin. Yes. Ibintu birukubi mbera nimbi mutuyambe batuyambe government tuyambe. Okay. Yabare ogoya gambe bintu berkari takame cyara kora rogo anyita tusikero jazi nende gakibazi nyowe nkomu tuze wa Cyamuhunga ahabwo kwinga amajani Cyamungano mayikingwa kitwe ntase yitu turiye yo kwinga amajani poka Cyamunga eriyo ne turema tukomanya n'iki turakora cyo kwanza cyabyona cyeriyo ne kuturemera amajani kafe beyi gasharuka fatariza yabura turyaho tusobirwe kandi komanga ibintu tusobire ngiro mukana none cyo kuri sabana cyabura nazo mukana asanuka najantereka nkwate nza boda nakapishaka kinkuvuga ni nkanzura kandi obwe ndiyo muhinji wa majani ensonga ya majani gakasharuka amajani gakasharuka ebe yabura kiro kargari cyarukaga yazar siringi bina narunde cyo kuri sabana cyabura fatariza ekarga mtwari 13 yaza mtwara bernagumwe amajani gaba gatara fatariza tukakubasa kurugamo cyo kurya nasoberwa najantatsi abana naza kubarisaki reka ngende nzombagiga bampereza kapchi mbeni ndondera mu abana buhunga nagenda bagiga bampepchi najango ubundi kuna kuzomboda boda nkaganyirwamo konkana boda amazita gatembere abasabaza nabo tibine sente aho kube sente bakayembaziho amajani gakafe beyi kandi abatuze bona bari muri Cyamuhunga to depend ngera amajani mwen turiyo tusobirwe government ngabire ningisaba ngo at least etrondere obutaro kwe amajani gitu gabona abaguzi nangwa kirebe ne guranka 10 rero nanye ko mutuze wa Cyamuhunga ngaganyirwa mu majani. Okay, konkare kintu kimwe kinagenda kwetegereza ibintu byona abakurura bona bajyangwe ibintu bitembere abwacu bw'amajani gasaziriyo mu kutekateka kwawe nyawe amajani tinkumanya kiresere gasaruka ni intekateka ngo government niyashime kwa neronda katare kandi katare ni intekateka ngo teka katurondire ko kitu twabentu gisaba ngwe turondera katare abwo ibintu byona byemerera mutugo wa government. Okay, so nukwe ababoda bazabana batugambera batuyoya ni waba oriyo noreba nongera kwebuza ibintu byona bitembera abwaci amajani go gizire gakashuma abo kuba cyarebwa ngo government niyo kurondo butare etukumanyisa ngo akatari kamajani tekatire mani cece nareba abantu binjo kusinga kwetu ambwita saba government mwayongera kubarondera katare ubundo kasanga amajani gafuna katare na nababoda n'abagobera muna nabandi usanga bakusoma bayongera akasente undo sanga aho kurana fees naci byabasa kuba ndabicendera so atiyo ntigumeza mu misha na program eje mpora amajani aga niyo ntasya yitu yaba mwaba Cyamuhunga konka kugatanukire kufafatikana ebe twawamani twabure mbazi iyo gatama ikindi tukabire ntwende umwani weyongera umwani konka abwa amataka make gutwine na kikabe kiryo kingwa cyite ekitukunda konka mosere muri Cyamuhunga intasya yitu n'amajani sata baturi amajani wenka government cyamane cyo akubeno gisaba ngwe bakorere niki turi amajani gonye nawe amajani cyo abikwenisha bango batukorere batwongere ahabeyi y'amajani nitwe tugira mani
batwongera bei y'amajani hamwe na n'omwani iketuyamba etafatariza aha bei nungi emitwaro 10 emitwaro 7 tushika omu majani gitu tugire ekitwihamu kitugasira munonga entasya yitu kuruga enyuma kyamuhunga eketiine entasya konka ab'okuhinga amajani abazaire abahingi b'amajani bakashomesa abaana baabo batunguka twagira ebyombeko birungi nk'abandi twashemererwa bamwe n'obu twakubatagiine kandi tukorera gavumenti ya civil servants konka kyamuhunga ekatunguka abw'amajani ahabwokuba turi nanga nitureeba abaine omwani nk'ebicweka ebindi ebyabitoma biine emyani mingi biine entaasya y'amaani amatungo nibo bagiine nk'omwani omutuuzi w'omu kicweka eki obuhingi n'oburiisa nk'oku twaba twakireebire tukabaire twemeriireho aha majani twemeriireho aha mwani twemeriireho aha kuriisa konka okuriisa twine amataka g'okuriisa tukabaire nitwenda nk'ekuriisa eza zero grazing kandi omwani ekizibu ekiguriho nigugenda gutahirirwa obukooko oba obukugurya aha bijuma gukaragara nari gukahiisa gutahiisize konka gukaragara gutarimu nankani gutarimu njuma yoona kandi sayidi y'amajani amajani gakabaire gari marungi konka gisirwa kuburwa fatariza gavumenti kaganagirira tiyatamu umukono gwayo kurebwa ngu abantu batunga fatariza aha bei nungi ahubwo kuba atifatariza kuba barabene bagigamba mu mitwaro 20 akashaho ka kira 5 noshanga ngo muhingi no itine cyo kutekamo nano kutekamo abantu bagitire mu ruto igiyo nabagirekira konka yabe ryo mu mitwaro 18 abantu nibatekamo nibatunguka nibabaje eseho byabye byenyanza nabyo nibasa gukora konka bindaho kubiteka nibo baki abingi turi yahanshozi tutwine bisharara turi hihi na namizi mbweno aho kubiteka niho haki eseho ebizibe biryo mu cyanga kitu ni cyeke cya sente nkoko uri kukimanya entasye birenche hata habwa amajani gangire kuturugamo akasente abwo kubatigine fatariza tigakwera niko bi ndije mu giyo mwene bitekate ko muratire kugira ngo babongeze amusara ndutekamo banga babagambira banga bajya hati nosanga ngo kwezi kumwe amajana ya shinje ver na 5 okundu ya shinje 5 uri kujya competition yabe ko yabata tikuma yani bakaguzanga hi abroad ati government bolo kutfa government bolo kutfa government se kumende turwanaho idakabachi nkabahinji abakoba hati okuza government ya Uganda hati exports zigansi imports zigahiguru hatushangite twanyigwa government ndachi income wale government ndaje government income no kugira ngo kukuba urwo musuzo w'amajani uganyurwamo wano yenda nk'akasente nkaka uzanko mbanka uguzamwa akasente bakakwereza nko musubuzo gendo za kusubura eco nico cyumwe ekinganyirwo omu majano nabo inesho ganyiremo kiyonko mu njyo amajana churuho ekinganyirwo mu abo kuhinga amajanaga kinganyirwo mu ko muhingi n'ekintu cyumwe kugira ngo woyine nk'amajani umwe n'umwe noganyirwa mu wawo uri kusomesa nko mwana nkogu ufunaho ka school fees kakuyamba omwana yaba na arya kusoma eco naco
kuyamba kugira ngo uryo muhingi we n'amajyani nabwe waza nko mu banka nkomu bamba manya ngo uryo muhingi w'amajyani kuyamba aho wayenda ho nka school fees loan challenge zo kuvugana bizube bintu turi kuvugana mu majyani mu nebizu bya price abantu abo kutwara amajyane gitu nka factory nizeteraho ebeye zuru kuba nizenda bwa nyuma y'amajyani bareba gaba mingi twatamo urwezo mu majyani bakireba giza mingi bafuna mingi usanga nabo cyabatamo kugira ngo bahindahindura umbato mu cyarengize be abo kugira ngo amajyane giza mingi mweno batugure be barukwenda usanga itwe hato twakubire tuyina amajyane mingi abo kugira ngo twatamo urwezo turwaganyurwamo twagafuna mingi bagasara price kandi ufata urwezo usanga ngo urugurira higuru kama factory bagasara price usanga utaganyurwa mu bwanyuma yo kugira ngo wafuna amasarura mingi izo nizo cyarengize zitukuvuga no mu majyane ndizo cyarengizi urete motoka y'amajyane kejo kigisiyo factory abo kugira ngo gaba mingi tibinaho gata bahendera bakugizire ngo amajyane itu twakigenda gutwantuyenda twagisya ntabwo cyago gatware yuni kumanya ho ragati usanga amajyane utina handa ho gatwara uko factory zini nazo ko kubutwirota kutayomba batakumanya to kagatayo haya yuwanoza guza bagira ngo itagutwantuyenda twagikize ohendero ferirwe esente ziri nyingi hinga miliyoni nk'ibiri amajyano gatwaro ganaga abo ko tino kubano wasaga gateka garindra abo ko nutine factory usanga waferwa miliyoni nk'ibiri ze sente abo kutisanga amajyani waburahi wagata ejo niyo problem yemwe turi kuvuga no mu majyani ubundi ituye kunanga cyamuhunga kunugira ngo ntubasa kongerwa mu tukafuna factories zindi ituye nk'abahingi kugira ngo tukahinga amajyano mu bwingi twakwenta tuvugabuga nebizubu nkebyo byo kugira ngo utwara amajyani factory usange etakigenda kugira ngo yizura ohindiro ferirwe sente nkezo icyo nacyo tukabe tuganyirwa kugira ngo watwara amajyano uko muhingi ahi wagata bagakira icyo nacyo kikabe ncitamu umuzinyito nk'abahingi tukunda kuhinga amajyani government esemere kuba netuyamba umukintu ejo cyo kugira ngo amajyani gitu turaganoge gabe gina higo kuza taburaho gateka twagatwara gabe gina higo kuza factory ente konko muhingire ko noga amajyani gawe kigatwara ukaburwaho gata ukahendera uganagire utine necoganyirwomo kandi utirumwe mukoza kozoro akozere umusaswire na nagagiyanuga kandi yo kahendera uganagire yabare munonga amunywano witu kandi kubasa kuba no turesente kateka yawe na no kwa kubireba omuri cyamuhunga umurebe wa Rubizi News Center antongera kusima abo kugira ngo noguma no followinga yongera subscribing commenting sharing ikintu base kuba ncitambura kuronje munonga nabandi ni modi sarongo abo buhinje no burisa otakargaho